Rero nigegati abasaye kurwa Malindi county ya Kilifi benyore chibesa cy'umurubiri bw'umurayi bw'inse umanyekene buna nyota bunenchira yemo yo wechakiri obunchiriri na kwegendererya asamagimabo gukora kuri asesemo ya Butwani obugatigati bwo mu Malindi Ruto ni gaira chinga kicyabene kubaliera eira y'amagendera bamenyi ba Malindi amagendero aliya arabakorere asinga kyababwatani baye barorekana gotogia obukoreri bwaye obukorengana na barabwo burayonchire ensi ya Kenya gukia sebirengo byegoro buno muri kyoito Daniel Mwaga ariganiri roboti urwa sinjira yobwagari Ritkoria rero umurayi bwense Dr. William Samoei Ruto nigairukia na koira umurubiriye o National Youth Opportunities Towards Advancement nyota kuikensemo ya Butwani Waterfront Park obugatagati mu Malindi county ya Kilifi mbarambarene ya nchenene ya India. Kokwana anechiribu chabasae mayagayo kubatona nenibo ya nyota iyo irabakonye go chakie byasa na kwegenderera samagimabo Ruto nigabolia ko bamaiso na guyatana na kurwa siasa chimbe echokorengano murayi bwense cyatiringira magima y'aba Kenya asechinga kichintambe bono. Siasa imetusumbua miaka nyingi. Siasa inaendeshwa kwa mirengo, kwa ubaguzi, kwa ukabila, kwa mambo ambayo yanatenga Wakenya wengine. Wengine walikuwa wanasema huyu Ruto anasema uongo. Muko hapa leo ama hamuko? Hii pia ni uongo. Omokonyo ye Professor Abraham Kithure Kindiki nigarekana konyo kama butaye kokonanti omoroberio y'nyota asanyotogia buna omoroberio rabakonya basae bali batanyoreta mabagayogoso asechisukuru au chamegerio. Mradi huu wa nyota ni mradi wa kuwezesha vijana wa taifa letu la Kenya. Mradi huu unaangazia vijana ambao kwa sababu moja ama ingine hawakufanikiwa kwenda chuo kikuu kupata degree ama kwenda katika chuo cha anuai ama kwa sababu nyingine. Koruabwe omurayi bwense nigo akobalia agoikoba katakati mu Malindi yemasa yemana wabwatani baje bege siasa na niganyora libaga ligo kwana anechiri bucyamenyi ibense mejo. Malindi hoye! Okwana umubunge ebwense meyo ya Malindi Amina Raula Mnyazi oyukonyore mamincha na kwikeria oborayi bwaye umurayi bwense William Ruto igoma isamarore arekana kwebo ya eyanga yerangi ya mayae na komotogia umurayi bwense William Ruto ase aralibaga lyo komosaba umurayi oywe kwikirania magendero au imejense moye bunge yu. Ni raha si raha. Rais tunaye hatuko naye. Mheshimiwa Rais, tunakulilia wewe kama baba yetu wa taifa. Watu wako wa Malindi wanatatizika kwa sababu hatuna mataa ya kutosha, insecurity si nzuri. Tunaomba utupatie projects. Hapa mitaani tunataka tuwekewe solar street lights na kule mashinani, Mheshimiwa Rais, kwa sababu niko na watu wangu Jilore, Kakuyuni mpaka dakika hii hawajapata stima. Nanyanigo omurayi bwense nigarekana ko babeka aseratiria bakurumi imejense meyo naboigo bune ira yaye nigo arekana ko babonchorera abamenyi ibense meyo emeseto ya magendro au. Na hawa matapeli, wewe mama unasema kuna matapeli. Hawa matapeli mimi niko na dawa yao. Hawa wenu nitakuja niwaambie mambo ni matatu. Either tuwafunge jela, wahame Kenya, ama waende wapi? Nimeweka pesa bilioni 2.2 ya mambo ya stima. Kule Jilore, mahali umesema nitafuatilia. Maneno ya Malindi kuwa giza. Mimi nitaketi chini na rafiki yangu Mheshimiwa Gideon Mung'aro, tupange hii Malindi, hatutaki giza, hatutaki mambo ya ukosefu wa usalama, tunataka tupange mambo ya mataa. Basi, mimi nasimama hapa mbele yenu. Si leo ni Januari. Kabla ya Disemba, nitakuwa nimekuja kuanzisha ujenzi wa hii airport yenu. Abarayibande, abo barengerire ko asereko no murayi bwense na mono mwaziri wa mangana yechigosori Salim Mvurya, umwaziri Hassan Joho na bonsi nigo barekana ko motogi omurayi bwense William Ruto ko batekana magendero ali abaire ko ba akagoikirania ase serikali yaye.
omoroberio nyota oyo kumobwatani omorai bwense Dr. William Samoei Ruto nigorengete ko babomba ama chimilioni chabasae abo bagotebekana gutwara mu baromo neime yense ya Kenya anene bosi obochorio bonene bwo mwaka ogocha obogenderete gwa kodi na gosukerange kerage ine abasae mbachikonyara komento borito aseratiri yomorai bwense William Ruto na komokonya koirobora Yesu mochorio bone bogocho mwaka ogocha asentunda ya kabere naende inkepoteregeteseni Gensoko TV retariane Daniel Omwaga.